Deputy Chief Minister ke Meghalaya ba Prestun Dinsong ulong bakin ailat setia bagi MLA bade nak pat kejela kin wan ban batai start halor ke ILP ha Meghalaya. Habakren bakilat pathai kubor uba Prestun ulong bakilingo haduk kata-kata badau MLA nak pat kejela wan batai start ya kejingdon kam jaka Meghalaya ha kabayade berkejingi kuna ILP. Hakajuk kapor ulakan thua ting halor kejingdon kibriu ki banabar ki bawan ban pinki win biang ya ka isu ya pher jat ben breu ha ka jilla. Niyo ya pakai. Gimana bang sesuai kata. Kalau itu MLA betul budawan itu usia ni mak MLA juga kongres nak pun dia. Bila ada kita jumpa kongres maka ni apa yang explanation. Na kapati kongres. Apa yang explanation kapati kongres nama haka tu por mi pas mo hi restriction ya pas lang unanimous. Dia mentala da MLA na ko kongres. Badai na asam. Wan kren hatu lah di sulok suara MLA. Dan ini baru leader Kristen ke kongres, dan ini parti kongres ha Meghalaya ni. Aman sukuwi. Ini kita di vested interest present. Di bangai di social media, di spread ke semua. Kalau kebom kita nak. Nah ada ngasai sisi no statement, no semua refrain dengan long diberi to long responsible. Lagi on dikasih di long tribal lagi non tribal. Namang ni apa kejelang saya ini. Right from the time immemorial, kebangin pamyo ay kailangan. Ni iman, ba't pinang tribal? Mo ba tangi tribal? Nado kat kukuar hado mentang niya inlang, niya trailang, niya yadang, niya kilang kumiru de kecil niya trailang. Kerana yang bila dah mentang dia pemikah itu bijak, ini news juga kan. Lagi social media, nak try kabong internet, kabong long, kalau so irresponsible. Namar bang nai mat di don wathok na ba dei ban le entah uran batai mu hakanu kelenti abang i badon bo men ngoti what ya iye ni bagete di pa pikir lang ya baro de pi ong katu ga jinji ako ismati le ne hamong mu la pi ong tu baji ako ke motor de ka government kadon hang me lang kaban protect iba la pi ong ki tribal la ni non tribal ni protect lang ya bro but ni penting na pakai dress yang kuwi kan long kapapit